Mo tiba mi tobo tiki. Dini pekamalu ko tatu mo ko tau po sadu chisi. Away you are tatu le na tau po ugo. God's purpose for your church. Ine la so peke you are tasugi. Patabo you are possibly kena log sayo tatu uele poetaga bataga. Mitabo tameta ma do sapo ko puti padale kesaya tu tale uete pa uo. Do tau po udo kesaya tatu lo kesaya kwa kepa sui kepa. Do tamalui ke do tabli ta sui suale po kete masa suale krisa mikhodike pa yo agu. Amen. You are to learn the taupo God's purpose for your church. Away sadu chisi the me sadu le kigita to sadu in a law. Risosita me tatone me pe episu sadu thirst over thirsty talagapo more back sayo ale taupo pudo sai shukri pu so kaka lotula yutiki. Tau po tatu ni midito kehito talata kapole kesayua kesay sukri aso kakalo do disosi chito to ni mera sodawi matale kesayua tu pati le ogo le so sakato da we lo kido kiwe lo we ni kesayua tu patale sodawi ogo le sakato da we so that we need the da in law. So that we matale sayo to patile gole so sagato da we loki tiwe when mera peli mata so to sit the sabuta si hune law. Tale ye malolo so clatemi me we ta quater pokeroni law. Akutani any the tale pedo mao pamao owe kaketo ki tablita pota sue pokere kameto we khilala lo kui odo pokli kli le akato da we odo tambita bu balo basati de pa ine lo kudani ani de sayo atu pata le patau mu kadu to we lo ta mata ni de tale Chinese bamboo no taru awamu uetakali away ne le ta sagato kunui atopune ne do towe api kwisi lo away ne lenya ko ne zichiba Chinese bamboo ne pamitu one de akopio ne todo ne te twato no a plu bone wa bone te twato asage di me wa bone he twato koni de le akabia khunui to bunene do towe api kwisi ni la kwitane tablo ko tapita madi de pani ta plato tablo ko ba no akabia ne o deri ga tane no ke we ni ba samoni de ba umu klesa weda inela tamalota to me be a purpose-driven person. Tamalo to me pagabami pale tatu muko pale tatu muko tagalo patau mu tatu mita manile do di patatu to ne pagaba umuelo do chigaragane ne serve God's purpose no pagaba mi pale amma tadi kesayo atu patale pogo tu ini lo do tamalu themit mera in his own generation le pasu pasakato da wenini pagaba ma kesayo atama ini lo do le so da we le sito pre you nuisita pune tilosi koli tapwado kuwani yuaru Ida klidina di ba nasila pale kita sono kemole kia pale ke het pada leta daya tegi awe umwele pata suhodo o do edo umweda le sule ke simnya o awe nakaba udo tatu de nasuna seto dawe o do sunya
Wale ke heta pa awo ine lo. Okuta do li te be ine ne meda li le pakama ke sayo atama le pasapa ke to da we di ke sayo ato pata le pogo le tao po ta do to do le tao po ta bomu ta ta kuso ta do to le to awo ine lo ta to mi to okuta ni do mata di do paleta le ta kikla paleta a kopio ne di allo uwe to do ta kota ke patukasha lo ke bata thilo pata tu mi u ne de pa ma su to pata do di pata u tu ne do paleta bibli so kle thiwe da ni lo mo sa sui ke pue ko di ko no ade ke we pa kwe li ne le chi ne je ya ta mi la I me weli di kama sutona tana madutona ta siso ma yu tona ta eliksa kripu do tau pone lo emila le nakanolo tagi I khudo pata pale e ba na pa kamle ta pane lo akutani ani da di te be ni me da di to do kama do to patau pupo do kama do to khu khu atau po do kamadu to petipu ko do bomu tata kuso ini lo mosa sui ke pueko di kono are ke pakai yo ata sui patabu yo possible ke na lo pakweta no kasada we o do ata to le tau po le atu to we akoti do patile chiru chisini kemeta dile do kai patile chiru chisi ye do panale tale to pati pale to pueto do ani tale to palo mosa sui ke awe ta upo do mosa sui ke poe pata upo dirpa poko do tato ta panyu ta kwasu ta lo tu lo yu do tale pakba kwasu meti pa kamane we ko di kono lekati masada sui pale krisami ko ke pa yo age amen. Gracias,